أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pada sore hari ini insyaallah kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan kita, yaitu mengadakan pengajian, di mana pengajian kita ini adalah kita laksanakan setiap tanggal 1 dan 15. Ilalanna asipakakat tasiriat naso, maka dia nariko tanggal sidi tafsir, nariko tanggal 10.5 fikih. Nekia wengerang persis we kedua ni situ doktorung ya ada ya la tafsir tallu ni pengajian dengan kaniala fikih. Karena persis terakhir sekali pengajian tadi dalam fikih, kita akan masuk di dalam masalah salat. Masalah salat. Oleh sebab itulah para ibu-ibu yang saya hormati, loni meita tamaiwi pengajian tayeswe pertukarkan yolo. Apakah nanti patat ni tanggal 10.5 tafsir, tanggal di fikih, itu tergantung melima tu nasabah agan aja gau kang ripai. Sila surah salakum ke hadiri narekumelo ni matama riba bicara masalah salat. Perlu diriolo upapahani ki maka dairu istilah salah, istilah agama. Denulle denawadding ibetuani menurut otak akalang ya rega bahasa yang kita pakai tidak boleh. Sebab itu adalah istilah agama. Narima kuanaro narikutomelo bicara tentang masalah salat, ipalisu mani bawa loki agama agi je nasang. Nah sebab itu tuga kasi di masalah ilna agama dega penjelasan ilalna dalililenge. Betul narikum kau kila si dia ayat bicara si dia perkara dia masalah tajang ni uki ayat lain yang ketu jelaskan ni maka dia nak kata nariku ditakut dega giruntuk ke Quran marajana pun Allah Taala engkau kipat pada agama sana uki penjelasan oleh malebina Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Nabi tugasna wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Nabi tai tugaskan untuk jelaskan ia dingni ke sana mapompo ke sana kurang jelas. Di sini nade itu na jelaskan mana Nabi ta. Ia de na jelaskan Nabi ta anu mana satu apa detos itu agak detos ya tu sini na kurang ngengkel na kurang ibaratna maka rakian na sabunaya ya rega 110 pasura de na jelaskan mana ngi nabita tu magi na de na jelaskan mana ngi nabita na sabab kamu manassamu ya tu mi ade na manassa ya minda na jelaskan ali balabina nabita sallallahu alaihi wasallam narima kuana na rasul surah sallallahu alaihi wasallam nariko makadaki matamani masalah salat. Iro agak salat istilah agama. Na iya agama menurut ini betul agama napa turungi pun Allah Taala kan dua rupa menurut istilah tadi. Ya namun sisi na agama itu si rupa menjadi agama samawi. Ia miasa agama samawi. Betul na yang kaya wahyuna, yang kaya nabina, yang natiasa agama. Tapi telanjur dunia sekarang si tawir lino makukwewe mode gaga kita menurunna dega gaga nabina angkato na satu ni agama na reko angka anutan ya reka percayaan na kamukaga bangsana na agama-agama ya de agama budaya dega gaga kita menurunna de to gaga nabina Shinto de to gaga Kumpucu de to gaga. Tapi justru sudah diakui agama di dalam dunia. Dari makuanan naro tapi dari kotomelu mak bicara agama menurut idi betulna yaitu miasa agama angkai nabina angkatu kita menurunna
Jadi koyem yang kaya Nabi na angkato kita menurunna ya resmi lah tu ya wesewe telu mani agama Yahudi mani agama Kristen si bawa agama Salah sebab ya mana dulu agama angka sila surah salah kong kahadiri nareko makada ni agama Yahudi mani agama Sarani mani Yero agama Yahudi menurut pengakuan orang-orang Yahudi itulah ada abna'u Ibrahim, wijanna Nabi Ibrahim. Orang Yahudi itu mengaku bahwa abna'u Ibrahim. Nah, wijanna memang. Toh, itu Israel wijanna memang. Nasabak Nabi Yakub aja ya sang Israel. Jadi kumakadai apa nak Nabi Ibrahim betul. Apa nak memang. Nasabak Nabi Yakub ya sang Israel. Nabi Yakub dan apa pun Nabi Yusuf. Jadi wijana memang Nabi Ibrahim. Betul. Oleh sebab itu maka orang Yahudi pun itu mengaku bahwa agama dan syariat yang dia jalankan itu aslinya daripada Nabi Ibrahim. Nasamati pada nase. Nareku makadani Nabi Ibrahim. Sebab ia nak kami nama nenena sininna nabiye ilantie rimunrinna Nabi Ibrahim wijana mani. Dia gaga. Degaga wakada yang katoka turuna lain mancing nabil nalino rimunrinda Nabi Ibrahim kecuali wijana Nabi Ibrahim boleh ki Nabi Yakub letu ki Nabi Isa boleh ki Nabi Ismail letu ki Nabi Muhammad ya menelo ya menelo wija saudara-saudara sekalian nareko mak bicara ni masalah salat yang kalingan ni Nabi Ibrahim iwattunna Nabi Ibrahim atau nasri pamasin ni asalamakan nataru Nabi Ismail ki Mekah Nabi Ismail Nabi Ibrahim tu iparintangi ukipun Allah Ta'ala kuang mengiru anak nasi diru nasabat tili ya cairi ukipurindo na mana masuk surangi itu tahu cacengi poro anak na betul dia nanu buah mana masuk surmi masa padahal nariko iri teru kisah Nabi Ibrahim atau nasri pamas yang ni asalamakeng ia mina po bene Nabi Ibrahim sarra induk nana Nabi Ismail nasaba lebih ni toana Nabi Ibrahim lebih tu ni toana bayi ni na dega gabijan jadi macam ni ang kawijan na ipalalo ki bene na malahang bene na Nabi Ibrahim jelo ke ngak bene maka dia rupo bene ya narusara induk na Nabi Ismail abang kami mana Nabi yang sarra mah kia nama cai padahal ia matu palakai bene na bapa bene lakin tu ia matu palalu asang dasir mana masuk surung itu dia nak dia nak diirukan maka memang ya oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian ia Nabi Ismail atau nasari pamasya ni asalamakan iwatun najaji macam ini ya purindo na macam na purindo na pada memang nilakai na Nabi Ibrahim na ro maka dia melu mewe si tongkok langi anak betul na dia melu ya kuci di milino taci berdua-dua ni taci diku ada na oleh sebab itu maka Nabi Ibrahim atau nasari pamasya ni asalamakan munrotun alingangan kendoni utaro ke gani utiwi madarari lo ipong Allah Ta'ala melo petunjuk pun kegi lo wadi mo orang utiwi bijaku ayan tu ni perintah Nabi Ibrahim untuk mengembara ke selatan jadi boleh ni kalau Nabi Ibrahim tu natiwi ni ke sini baini na yang tu Sarah si bawa Hajar yang Hajar natiwi si bawa anak na lori okey ke sana persis ko ni Mekah ia nama Mekah ia na tolino bunga pukai Mekah jadi Allah batu Allah batu bawa ngiro kampung itu Mekah nundri masigi maku kwewe nangka Nabi Ibrahim tiwi benena ia na Hajar lo angkato ni Nabi Ismail lah letu karo nataro ni Nabi Ismail benena ia ro lapu bene onro kanya na lapu bene dena siaga wanina latuna Nabi Ibrahim purana salidiki Nabi Ibrahim onronge watingi nunri tara anakna gangkana na jallo ko ni onro makade kono monro makutane la pubeni makade kigi pe meloidi na sami kan rebo pe melori Yaman sebab pula Yaman jadi ndre makade nasang ni gana pele usibanguka nakadang sibanu pungi nakudang na sibanu pungi pung Allah Ta'ala maka da manibawang Hajar
Allahu amaraka bidzalik, maka girun surongnya ku pung Allah Taala nak kada ye. Maka dia ku bene juga ni. Maka dana makoro na perintangin nga pung Allah Taala kada taruh bene muka tu ya ku pung Allah Taala suruh ku taruh ka uka lisuni nasa. Betul na pak denu ubat abata tu nari ku pung Allah Taala manupa so ayo maka tani daleku. Dena kadang kamu go buku muteronga, dena kadang kamu go di muter, dena ku tanah lah aja. Tete kanjak na memang tu itu bijana na bitai. Iba ya narunduk ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka da bawa manya Allahu amaraka bidzalika pung Allah Taala gasuruh ko nak kada ye. Ya Nabi Ibrahim wattunna na melo na salai anak-anak bijana wattunna Makkah ya na tu nak doang. Maka de aksana ketu wajal afidatan minan nasi tahwi ilaihim aga yuruni rayaan. Rabbi inni askantu min dzurriyyati, ada bagian Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya naro nak do Nabi Ibrahim maka dia puang angkat we wijahku taruh utarokko ada Nabi Ibrahim jadi nasaraka lagu Allah Taala. Engkau itu abijahku taruh biwadin ukisi di lumpur tanah ghairi dzi dega tanah ya ko dega ka tanah dega kadre to jadi maka dari Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimus salata pun kuam menginat kata namanya menyawa Nabi jakku pak kata isam akan sampajang ipau jadi Nabi Ibrahim pas sampajang memang Rabbana liyuqimus salata pun kuam menginat kata tatungi sampajang bijakku faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim alingi Cina sinin na tawe lauri Makkah. Jadi sinin na tahu ale mana ngi Cina. Cina ngama Cina mana tamu dia duina. Dona Nabi Ibrahim Jadi Rabbi wajah fajal afidatan minan nasa lisaki bi atinna tulinoi macina law. Ya ku macina ni law tahu tanah Makkah mo ya tengok ki pemerintah TV buku TV bale TV pijat TV aku ya tiang iparesai na palabak mu na sebab Nabi Ibrahim melodong. Jadi mopek ko okey aga sana embarkasi sudian ipares sekiri kanan ina ia komen no kapala angka mana mola ba iya denul leto bendungi dona Nabi Ibrahim Indonesia ya memang dengar negara lainnya ya ni pau sudah-sudah sekalian jadi nasaba Nabi Ibrahim memang maka darah liyuqim faj'al afidatan minan tahwi ilai warzuqhum minas samarati maka Nabi Ibrahim ya koloni tahu ki Makkah pada TV ni bukung sesanna nan andrewe na tarong itu Makkah na balu ni sesa na sidekan ni sesa memang dona Nabi Ibrahim atau nasrif masih ni asal bakang jadi Rabbana liyuqimus salat jadi berarti mas sembaja memang Nabi Ibrahim wijanna Nabi Ibrahim yana Ismail na taruiwe betul ni lo dong metori pung Allah Taala yana tu yang pe yakutullah ma kesana yakutullah malah haji persis tujunna tu saingenge nunrui Nabi Ibrahim milodong wijanna jadi kutullah masaing kutullah Makkah yana tu makanja onro yundri nomor sidi yilodong itu matoi nomor 2 yilodong yujaya kutu matanga masaing iya kutu mata apa alewe ni yilodong iya kutu ukia saingangi si bawa wija si batu matota iya ukali ba ni nilodong Nabi Ibrahim wijanna Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati adana andrengi pa agsana pakai daleki menandro si bawah buah-buah jadi taita ni idi pulai Makkah ikut pulai Makkah iya nah iya manabis sangi maka de angka pale agasan balu mega durina salah iya manabis sangi maka de angka pale salah pole Indonesia ipancaji ipa itari balik ke mana Makkah Melika wali aku maka dah made in Indonesia mana kau makai runtuh nade kau kiri kau mirap pangidi salah beli be muri beli be dia dah warzuqhum minas samarati makan Nabi Ibrahim pakai daleki tau makai si basinin rupanna bubuai jadi sini rupanna bubuai kali no ke mana kro jadi mega buah-buah engkau ki Makkah dega kami Sulawesi Selatan padahal puluh ki Indonesia
bangsa na agasan na berle lolo irang na santan. Ye berle lolo irang isantang lolo pejit itari belle luik mage jeneng kamana letu koro ibalur kita don na Nabi Ibrahim ye don na mana Nabi Ibrahim to seribu masin apel ipul Australia ye pul Australia ye sila salah ko iya yo pakai makawali we ibu poli Filipina okay Filipina ibain okay makawali sa tuloy ro kasi ya betul na baju Makkah doe ubah aja mania Filipin begitu doanya makbulnya doanya Nabi Ibrahim di dalam salat saudara sekalian. Ina ko makadani onna makarakaonna rumah pamula Nabi Ibrahim kami mana sempajang apa ni istilah salat itu adalah istilah agama bukan istilah bahasa ya kuita sigere oke Nabi sahabat talu mani dua mani agama toh talu si bagama salang agama Yahudi yang bersumber dari kepada agama Ibrahim agama kasarani makoto Nabi jangan Nabi matoja Nabi agama Ishaq ya Nabi Isa na waktu na bunga jaji aga nasa na waktu Nabi bunga jaji Nabi Isa tu na sere pamasin ni salam maka nasa watili dasa ni Maryam maka de Maryam maka na abuki murasawin wa maka na tumul bagiya iko na tumulangnya lemul kedo salah majin ng kanadara may mana de nulay de gaga chiti to matapar tempo na tempo maka de na pero Maryam de gaga padahal adalah wanita yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru karena tolina dia gagal runtuh apa kuaro. May mana Maryam dia nulle pertahankan kebenaran yang dia miliki, oleh sebab itu maka dia hijrah dari Palestina ke timur. Laut Timur yang itu patakadat makanan syarqiyah. Nalaba laut timur persis nadapi Baitlaham. Ukuni rumundro lepa mimana Nabi Ibrahim ni ke sana. Maryam. Ibatuna na mimana Maryam ukan rumun rumah nadapi menguriwa tanggalala sifat tungka dega ga tahu anak darmema dega demonisan nama kena mage sagi mangidat deto natapa mimana ya natu kasina nalepa mani nasadina mapet di potona lepani sandre okisi di karuma pukaruma marako Maraka rupo kerumai runuri sandre okoni rumunro nakas na tukel na berarti menguriwan ni rupanya namelo memana gangkana pemana laban ini betul na lahirnya Isa alaihissalam iya na jajinna Nabi Isa atau nasari pamasi nenek salam kan tumakun dari memana kekurangan darah perlu ida na dega gatulino dega gatulino Aji makali pun Allah Ta'ala bahuzi ilaiki bijidhi inna khalati nusakit alaiki rutaban janiyah Maryam agasan bahuzi rungkui itu tona karumeh itu upadana ke kubur apa memanana Maryam tapampungana ya rokaromero tapamakbua tapamatasa si lolona jadi padahal marakui makali pun Allah Ta'ala gongkui Maryam ukuni monroy malah kisi di pelajaran sih maka deh magi kasih pong Allah Ta'ala nang kata memang lolo muka deh kuda dia tunule masih nasuri mak gongko magi ko mapak dan nak bawan ni apa melomo ko tu malingi magi ko mapak dan nak bawan ni masih nang kata upura memang muka deh dia tunule mani suruh gongko maka deh ande guru tato pandri teh tiye pong Allah Ta'ala pakai daleki tau dia nak kereso tau dia nak kedo jadi tanya hawatan na Maryam nak kata tanya tu agana kedona betul pemali pakai dalih kita udah nang kuraga jadi aku bertanya matamu ya kata betul rungkumi menurut apa yang ada pada kamu pak makai pengalaman lu sakit alai melumu apa dana keku toh jadi melumi pun Allah Ta'ala ya naruh betul na berdasarna maka dia ia konrong kilino akhirnya sukisa betul na sumberna dalih itu reso Nigi kita ucap makan reso dalih nanti nalah maka untuk bawah sudah sekali jadi abang memana Maryam memana ni di dalam keadaan yang sunyi dia tak tahu tak terberita maka dia memana ni Maryam masih di Pak Benue engkau mana tulu Pak Benue melo patujuna rolo
mari sana keroyo Maryam apa nasang tahu jami je mele pelumpang tanah. Maryam dia nanul lima berelasan apa mau mah kadaka dia nang kanasan naru apa oroni mau mah kadaka dia nang kusige soroni dia gaga melu mata pariga. Jadi maka dia pun Allah Ta'ala Maryam puasa betul ni sang puasa kur ajan mu ajan mati. Jadi dia sang puasa tania maka dia andre bagi tahang mau bicara. Ya Pak Siti na Maryam isur puasa ya orang minam mako. Dia ni teman re. Elor. Jadi maka dia Nabi Nasimbian tu nak ada Maryam inni nazartu lirrahmani sawan falan ukhallima al-yawma insiya. Jadi puasa ka ayam aku kuat. Dia mati. Maku tanah mana tahu maka anna laki hada bikwatimu mimana Maryam. Maka dia Maryam asyarat ilai. Aja nana ya mutane apa de watte mate ya mo mate ka de tumpat tu ngak lebih miku ya na tuwe mo najel ni anak na ya na maka dai pakampung ni kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya bikubati mewe ada tahu silaluna jaji na silaluna jaji ni rumulur yutane na ikuti mate windoi maka dana kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya tapi mate mana Nabi Isa na ro napa pa dunga sojine tapi makanya bisa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya tapan kan salat jadi mau Nabi Isa mah sampai jatuh maka Nabi Isa inni abdullah majepuya napa ta pun Allah Taala atani alkitaba na beringa kita yana kita Injil atani alkitab wa ja'alani nabiyya nalanti tu kak pungi manci nabi iya naro nabiku napasana wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya napasana pung alata aja muassaran sampajangin sakka gang kamatimu jadi punam mutu aja muassaran ye dua sampajang sakka awsani bis zakat bis salati waz zakati ma dumtu wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya nasuru tok pun Allah Taala matitingu kitu matoku dititingi indukmu nasabak deto gambuk na titingi indukmu wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya dena pancaji ka pun Allah Taala tau maja perlu nan nia maja sifat moho molo itu matoku nah ieu adanna si Nabi makarni napi itu yang ang kami mana na singgu yang sangat salat sempaja. Nah, jadi masyarakat itu ya sangat salat istilah agama. Jadi ko istilah agama tentu demi na pada mana batina mas sempaja tungkat Nabi ilanti dena pada lengi batina mas sempaja. Apa mau tu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu na bunga ilanti maka da mana ni ahli sejarah mas sempajang iki dega ga tuhat de sepul maka magas batina Nabi mas sempajang waktu na daripada pura mameraja dega ga maka da mana mas sempajang piku batina mas sempajang dega ga rampe itu siapa ni geri ke hadis dan dega ga maka da mana mas sempajang tentu sempajang ni na pugu Nabi pada rusam pajange na perintangi pun Allah Taala uki nabi riuloi apa makali istilah agama tadi syar'u man qablana syar'ul lana malam yadul dalilu ala khilafi yarupuraina pugu nabi riuloi wa ditu pugu asal dega aga dalil mamparing nama sempajang nabi riuloi mas sempajang Nabi Ibrahim mas sempajang Nabi Adam dan sebagainya tentu sempajang naro sempajang syara' lama syara' riulu ribat tulina pagaga perintah bahari ya sangi sampajar tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mas sampajar deruris sarumah kade sampajar negara Nabi Isa na papadai sampajar negara Nabi Musa na papadai sampajar negara Nabi Sulaiman wallahu a'lam digaga bicara kilna ka kita itu kung kata pegang kadalele digaga oleh sebab itulah saya surah salakum ke hadir masyarakat dendre jadi ya rupale ia sange sempajang di peribadah ia na pakewe tungkat nabi mangolo andrange mak darari ribuan akro sebab setiap nabi betul padang kemanang doang
angka iwirengi tungkat nabi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sininna nabi na lanti pung Allah taala yirimana kesempatan melori pung Allah taala meloro jadi angka mana dona tu angka dona Nabi Adam angka dona Nabi Yunus angka dona angka mana betul na pura mana ye lemi matia kesempatan maka dia lodoan no Nabi tabawang ihre kesempatan maka dia lo Muhammad de na melo mi Nabi Muhammad pakai rumah tu o ke pestri mundri jadi na tu na pancai syafaat dega gato si Nabi palalo melodong ngi mewei umat nama tu asur mundri saliban Nabi Muhammad na sebab ia na roharo maka dia ajasan no kilino pakai jadi kan pakai itu Nabi doan no kilino untuk kepentingan peribadi kepentingan masyarakat dengan ka na sebab maka utaharui nasa Nabi adakhiru biha utaharui Nabi Muhammad nasa girdongi na ringi nga po Allah Ta'ala kesempatan na melo upaki nasa matu mewe umatku dari pada masyar bayangkan ni sudah salah yan mo tu Nabi lengi pada melodo manasa pada melodo manasa Nabi ada maga melodo madu perupami pataro na wita ande guru tetupan riteri para kerana dona Nabi Adam apa angka kadang kia matukin lah kurangnya angka mato angka mega kita rupana dona Nabi Adam nasa tahu sudah sekali na rekod timpa kita tafsir itu makon itu madu perupahan tu nasangit dona Nabi Adam dona Nabi Nuh makoto na dona Nabi Nuh masalah na pura mana sini na Nabi pura mana melori pung Allah Ta'ala naro carana melau andrangi arilawan na naripong Allah Ta'ala di dalam salat lah mereka itu lakukan jadi sempajang jadi itu yang pemakada idi uki ada di ruta tu pandite as-salat ya sangi sempajang maknau ad-doa doa nah sebab iro purana pagi tu dulu nabi dulu jadi sempajang jadi doa as-salatu maknahu ad-doa nah sempajangi kumatung agama betul bahasa ad-doa dong jadi kumakadai itu rioloi makdongi Nabi Isa betul mas sempajang Nabi Isa berarti makdongi nah kumakadai mas sempajang Nabi Ibrahim pekubatina makdoang pekubatina mas sempajang wallahu a'lam dinirisan dapat dega paui nariku dia paui dia tu nanti sama pak palebang sudah oleh sebab itulah iwattunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memamer raja Nabi tahu tu nama meraja ipendre malira ukila ni matan rewe naita ni ega sinina malaikat angka naruntu tilis suju angka malaikat naruntu lebih tak tilis suju dega gaja macam mana selalu na suju mapakar raja di pungal Ta'ala angka tu naruntu malaikat tudang tu dah bawa mapakar lebih di pungal Ta'ala makasih di pungal Ta'ala tudang ia na tu dah dua rupa tu dah nasalah dua lagi nurun tu Nabi Muhammad Nabi makor angkat tu dah tabarruk angkat tu dah iftirah angkat tu dah makor sebab angkat tu dah runtu Nabi Muhammad malaikat tilitotung mas sempat mak betul na tu mah pakaraja di pungal Allah Ta'ala angkat tu runtu tiliroko si roko nama pakaraja di pungal Allah Ta'ala ia narunania kang Nabi Muhammad mamagi-magi sampajangi na perintangin nga matu pungal Allah Ta'ala upat na pungamanangi sini narupan na pakasiwan na malaikat ia na tu rewat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rewat man itu Nabi Muhammad boleh meraja napa angka bentuk salah ia na angka tatung, angka mak baca, angka tudang, angka suju, ya na tu, nasabak napak depung manangi sinin na rupan na pakasian na malaikat ya na tu nak kadang ada guru tapat tauhid isi tauhid isi okey bibane kada malabi malaikat nayatulina sangadin Nabi Muhammad nasabak ir Nabi Muhammad nalamanangi malaikat pas kasian na malaikat nasabak kira malabi ya namua si nemo Nabi Muhammad malabi malaikat perlu kau ni ibadah yang sembahyang salat ini jadi saya surah salat ku hadirin oleh sebab itulah ada kotomelo na bicara tentang salat itu ande guru tanya itu pandita itu tahu bebas satu je mak pikiri jadi
pakai itu akalan na untuk tanggapi wiro nariko tako angka na pugu Nabi Muhammad iya regangka na po ada Nabi sallallahu alaihi wasallam napa deto na kacuru-curu deh oleh sebab itu maka tupan rite itu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dai sallu kama raaitumuni usalli Nabi maka dah mas sempajang ni abang mas sempajang Nabi Muhammad dua telu sahabat mitai maka dia Nabi tasallu kama raaitumuni usalli as sempajak kepada batiku maga muita batiku mas sempajang pada ini jadi ya sangi sempajang ya you know maka pada ini na dena iya meru sangi mas sempajang Nabi ta dena iya meru Yerotun maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli mega memang sahabat tu dan mitai maka Nabi Muhammad sallu kama raaitumuni usalli asampajak kepada bajiku mas sempajang jadi sahabat mitengi na perhatikan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam mas sempajang na perhatikan ni kaya malewa mas sempajang Nabi timundrin na desi na pada yeruletui iles jadi iyo sahabat si mitengi mas sempajan Nabi timundrin naro iya tu si rucara na papada-padai gangkan na madarima pangewat tau de na melo paja tili palulungan na minasa tunga padahal gak nama-nama Nabi tato iya ko sisa to sila surah salah kong kahadere jadi de na sisa mi Nabi mas sempaja de dia na si rupa mi kecerdasan na umat na sahabat na na pak guru mas sempaja malahan ang kecil di sahabat pure majenne naite nabita lalu keluar nabita melu mata rumah sempajang naite angka de acika Cina de nakan naiwe gore nabita wailul lil aqabi minan nar rana kana punai pak jenne de na marica amputu agar sana acika Cina tasili rusabak kasin rewa mah majik masukan yang tu nak nabita kada wailul lil aqabi minan nari rana kana punai tau majin ne de na bericak mana ajina yen rewa pule majin ne lisusi masam paja nei teru nabita batina masam paratika tir nabita batina masam paja lo putauro pure masam paja noli asam paja ko pema yer ko si sahabat ewe masam paja si pure si masam pajang yuli si asam paja ko ulang salah batimu sepajak kupin kedua ni abang amakar ketelu sepajak kupin mas sepajak si naite nabi tan til maka salah dia nak kau tu maka dan iro sahabat suruh Allah taala makku miruisangi kasi makku miruisangi maka dan nabi sallallahu maka sahabat makku miruisangi iba guru ni narik ku mas sempajakku pakasingi yolo tertumuh nariko makanja ni tatummu mangolo ki Ka'bah takak birikno ya nariko takak birikku akani limamu pasi tandre lima ya jari-jari capak na jari-jarimu si bawa capak na do cili atak yasik jadi pasi tandre napa takak birikku tarui limamu oke lebukna arumu iya naru iru kan dia sengi aru gangkan na iya gangkai jadi iya naru makanan nabita taru limamu ukia lebuk esek narumu angkana taru maresi rasi angkana taru mariawa sebab aru manamu aru manamu maka dia bisa taru keru jadi puri makor maka nabi tu masalah salam baca ko Fatihah ya ko pura ko baca Fatihah baca si ko pengupu ya ko pura ko baca si pengupu rokok no ya ko rokok ke bagur ya ko rokok ko pasilampa paratai ulumu si wapotomu ai pak guru grabita
paratai putumu si baulumu ye urane ye teh aja sini makundre mana itu apa dia nak tu makundre ye makundre maria uluna nei urane jadi ye naro ko ye naro hadesa nai taro na deni sepahe makade urane pak guru na asani hadesa umum jadi mau makundre no lo to makwa la pura pesan sudah sekalian napa makan Nabi sallallahu untuk kuam mengi nasi lempu ulungmu si bawa putumu tarui limamu oki lu bulu butumu makanya apa aku kesingi kalau bulu butu orane ya ku makundre itu lola lagi maku itu di semel itu makundre sampai itu dia napa ada tidur ne ya di siku tatu burane itu lo salibang ya siku makundre lola lagi iya ku sampajang iya ini orang ni itu agak narik ibende lima tak timpa siku ya makun raya deh toh jadi purbi nanti di belakang itu mereka jual pola tu ya ada saya ya jadi sudah sekalian ya naro maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ku Fatihah ya ku pura si ku baca Fatihah baca ku pengupun apa baca pengupun apa rokok ya betul mu rokok pakoi pun napa ya tidalan maka Nabi ya ku itidala ku iya pa mu sempaja itidala narekun rewa manangi musad di sini nalan rolemu purai mu pakai do ukun rona ye ku tatoko pakai si kita tumu betul rewa mana musad ding sini nalan role purai mu pakai ukun rona napa suju ko jadi dia anak kado ye ya ko pura no makor maka dia ya ko pura no ya ko sujuko maka dia bita ya ko sujuko pasul apa hadis saya pasul apa ya sangi sul apa palawangan na utu na dua utu na ko tama sampaja si jaka palawangan na utu na lima yo si jaka to ya ko si jaka ni si lempun itu aku ya si bayi ya si ba lima si jaka sul apa murabba jadi si jaka yolo na utue yunri taruh lima si jaka tu palawangan utue apa si jaka tu palawangan naya jadi persis tu bawa dari kutu sempajang iya urani sudah sekali pura pi makun raya yo imun yo betul na yana jolo hadis saya pak urani pak guru nabita sudah sekalian jadi purana nang ipa guru suju maka Nabi ta kupura ni suju kedua ko akan denopem summa fa'al dzalika fi salatika kulliha dan Nabi Muhammad pakoni ro sampai jamu materu dan Nabi Muhammad maka ieu hadis ro ye ke tengarangi jana pak guru Nabi Muhammad urani iya naru maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa fa'al dzalika fi salatika kulliha gaji nasa Nabi salat nasira kami romnangi pura na pugo enak kada pakwani ro sampajam ya manang raka gaji ya sangi sampajam apa nak kan ya iya naru jadi maka Nabi pakwani ro tungka sampajamu ya manana betul nak talun raka pakwai ro talu be katalu jadi ro peli sangi rakang sampajam jadi musir kami sampai jatuh jadi kumakadai Nabi sallallahu alaihi wasallam summa fa'al dzalika fi salatika kulliha pakuni rusinina sampai jam yang lan kumpat terui maka dia dikru tatupan ritai jadi tiri tu baca Fatihah ro tetasi di sini rakaat ya ku tak baca Fatihah tu baca toro pagupusi di sini rakaat karena tutupan rita makada jadi siagi-siagi kana sekoto pangupu sebab maka dia Nabi tapak kumanang ro nada nak kumana ruku Fatihah mi baca angkat tu panrita maka dade betul na makwa ni ruku temas sempaja ya betul na ya kupura ni makwa kursi rakang betul na contohna naru sempaja leng jadi tasisan angkat tu panrita maka tacik di mi Fatihah ilaluna tasik dia sempaja mau patan rakang mamulangi mi baca Fatihah ya rakam madue agi sebab angkat tu kan siapa ni ke hadis tanangkah noleh tu dia pak ia kong kata matu paui mun itu noleh tu nak tambah mani sudah sekalian apa makai Nabi summa fa'al dzalika fi salati kulliha jadi angkana lengi jadi angkat tu panrita dah cik di Fatihah dalam nasi dia sempajang
Ang katutupan rita apa Fatihah, betul tasira kasih di Fatihah. Yakin pangkatutupan rita tasira kan katutupan kemana pengupuna. Nah sebab Nabi ta makadah. Ye ku ya de gaga salah ro. Ye ini mani. Ye saudara sekalian, sebab mana saya Bukhari Muslim ya hadis saya. Apa ia paham mani mundur ini paham mani saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itulah sila suruh-salakum kehadiri insyaallah matu sebab meminasa kenapa Allah Ta'ala patarti menurut bimbingan alim-alim Nabi Muhammad pura ni salidiki pura kak matale arwah sahabat langsung pura bimbing ke Nabi ta jadi arwah rupanna carana Nabi ta masempajang ini gini gitu masempajang na cik dimi cara na pake dia na apa dia Nabi tapi itu pikuranna Pitu arwah sahabat pura bimbing ke Nabi ta masempajang dia ku si rupa sempajang mupa dupa dia bajak saudara sekalian oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian ya ko makadakai apa ya ku ya je malogol ada sa di penadiku betuan na de asal angka dasarna mu pogo silakan ya me aku buat dasar ai de matapak oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian insyaallah matu ilalonna koto tamana pikku batin Nabi Muhammad apa pura ni aguri majene itu jene Nabi ta pura itu jadi pura ni jadi melu manibawa me agasana agan ya guri makai pikku ji persiapan Nabi ta ku memang sempajang apa maka dai pengulutas Zubair engkau sahabat Nabi tiasa Zubair ibnu Awam sahabat termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi Muhammad bahawa dia penghuni syurga tulisan surga Zubair ibnu Awam ya ku katik turiolo itu bahasa na puhali na apalah apa tilinen lodong aku maka tu bawa dua wa Zubair ibnu Awam itu ya katimun di mata ya Pak Suparma Denis dena apalah ayana Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu tun saripa masina ni salamaka pura pawi maka dia penguluta si Zainah Zubair ia Nabi Muhammad tun saripa masina ni salamaka kuri seliwas sampajang ni maganan katau nyaman nama ko ye wasitu detudangan menyama ye wasitu detudangan ko de no na sampajang menyawa si pananna menyama ya ko to majama denang kanai dilegai limata lena pampesoy betul na ini pampeso lima tanah panlapas de na kanale na Nabi ta ko to majama na le na juro paja de iya panapajan ini palapas ngina palapas to limana unrula na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manyamakinin nawa mulai disabana maka dari pengulte Az-Zubair ibn al-Awwam dia nagaga pada Nabi Muhammad nyawan na yewa si pak kadada nyaman na yewa si tudangan nyaman na yewa si pak bindru nyaman na manyamamana ya kumero no mite malaparu na Nabi Muhammad ya nak masempajang ya pak kaannahu la yarifuna wa la ya'rifu ya kumero ni masempajang na mawiya na muita Nabi Muhammad ina de na je na pesan mero masempajang ibarati lenya paringeran Nabi Muhammad ukipadan nari pancaji nari kumeri masempajang ya apa ti di kutubi masempaja wina pe muba maga di rumah nuku maga ni rok ya no sampaja tai di melo ibangga-bangga kan sudah sekalian maka dari pengulut Ibn Zubair kan wa idza qama ila salati ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu samana je dia risa samana tu dia na paisan lenyap peringeran Nabi Muhammad dari kumelo masempaja mengulur di pengolah taala na perumelo na bita de pernah sempajang jadi maga ko masempajang ko masempajang na bita sallallahu alaihi wasallam yana tu nak kada Nabi nigi tau masempajang pura ni takabir ni semupit tanrai bitawan kay yolo nang kay kumundin nang kay kanan tanya masempajang tatu bawa mesana na tu pura na masempajang ini niri semenemu tanrai lanu tikbatena aja tu sita macam ke hati maka de inaja na tu ya sampajan nabi tanya sampajan umma tanya apa nabi tai ciri tanya apa ini ya insyaallah sampajan umma matu Pak Gurangi sampajan nabi wasangi begitu Nabi Muhammad tu nasari pa masih ni asalamakan
Saudara-saudara sekalian, ini cara napai di dalam persiapan. Napa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dari pengelutas Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu syai'un afza'a ila shalah. Maka dia Nabi pengelutas Siti Aisyah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia toloi perri masam pajangnya. Ia nang kasusah oloi masam pajang. Idza nabaha syai' afza' ila salat. Upan-upan na mulai susah, mulai perri, mulai jama-jamang, afza' ila salat, masih ga ilo masam pajang. Jadi yang kau rusa meli urusu asam pajang ni. Apapun asam pajang ni. Sempajang istikhara giha, sempajang hajat giha, sempajang pokoknya yang kamelo tajam anu penting asam pajang ni. Apa makui Nabi sallallahu alaihi wasallam hat ida nabah syai afza ila salatina sepengluta Siti Aisyah. Natundrangi pengluta Bilal. Pengluta Bilal tu nasri pamasin ni asalamaka maka datu. Maka dia Nabi sallallahu maka dia pengluta Bilal. Ia nama lunra la da witi sampajan Nabi ta kumatakui. Ya kumatakui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lunra paga sampajan ya tu mitta ya tu masanang kumatakui. Ya tu siatu di mapito ni. Sampajan Nabi wasan ni roy. Dia betul aja tu si. Ya. Ia pernah malunra nasam Bilal, ia pernah malunra sampajan Nabi ta kuna matakui malas kurap pinadingi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ku matakku sinasat di pinadina maka dai ya Bilal arihna Bilal istirahat sikit. Ia sang Nabi ta istirahat masa pajang. Arihna ya Bilal. Betul na ia nak ada Nabi ta arihna istirahat sikit Bilal. Maka dari situ Bilal kasih bangkama masa pajang sih. Jadi nasa ina bitta istirahat. Nasaba ukku ni rumunro naruntan na pinadingi na bitta agasana asisumpungan na atay na puwang nariku sisumpun ni atay na puwang lanya lino gangkana na bitta de naganyama pada pada naruntun dari itang sambayan. Ukku ni rumunro puncak kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah di dalam salat. Jadi kumeluki mas sempajang betul na tasapair bila sempajang dapat andra kamu tu pete sapair betul kutu mas sempajang sudah sekalian megega apa makada kau na ruan anak petelu 5 tu insyaallah subhanahu wa taala cara rumah sahabat purai pak guru supaya mana non nawasang ngitalu penguluta Siti Aisyah penguluta Zubair ibnu Awam siba penguluta Bilal pura mana ngi apa ni si bayo na purai suruh masa majene apa pitu matu ya mana no bayangkan ipikku persiapan Nabi Muhammad dari kumeli masa sempajang sudah sekalian. Jadi saya kira cukup ini dulu ya. Insyaallah subhanahu wa taala ila nabi pengajian yang akan datang kita akan lanjutkan insyaallah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita sekalian. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ulama boleh pangkap ya sering nasi ini lawi ya recen abaton na batas definisi asanya ulama. Tapi sukar anu maperir. Nah sebab ulama uki di Indonesia dena pada agasana kesarjanaan itu boleh ri agasana perguruan tinggi maka dia ko doktor andas uki perguruan tinggi na peroleh boleh AC le Jawa dia po atau apa ditang itu ulama dia na boleh AC boleh Pak Banuai maka dia kada Pak Banuai na guruta macaca tu ya na kada Andre guruta matanda-tanda itu betul na ya naro ya miriala dasar itu ya nak ada guruta betul na macaca tu ya nak ada Andre guruta nak ada yana tu to jadi aga ya nilai pendata apa aga ya penilai poliawa nah sebab deto na melo masyarakat maka Andre guruta takut kata masalah kedo ya nama si semua orang tu masalah kedo pajai maka Andre guruta. Berarti nama nilai Pak Banuai itu jadi memang terlalu tinggi itu nilai karisma nama lada. Oleh sebab itulah sudah sekalian insyaallah di dalam waktu yang singkat itu barangkali melalui majelis ulama nanti akan diadakan pendataan bekerja sama dengan Kandepak Departemen Agama mengenai ulama.
Jadi takong kama na ijello yo cata mancaji ulama aja tak putih tu sih. Macam makada mitauka masiri kak de. Dan sebagainya. Saya kira beginilah yang saya sempat bawakan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ilana pengajian akan datang kita akan masuk ke arkanus salati napahayatus salat matu imunin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.